Orada yani. Lan! Prvo su se morali okupati. Hierapolis u prevodu bio bi sveti grad. Iz tog razloga prvo kupanje, pa onda u grad. Sada evo nas na prvoj kapiji. Dobro došli u Hierapolis, jedan od najimpozantnijih antičkih gradova u Turskoj sa svojom fascinantnom historijom. Grad iz 2. stoljeća prije Hrista. Grad koji je dakle imao ovu veleljepnu kapiju na ulazu, nakon toga svoju čaršiju, svoj središnji dio, kupatila i kanalizaciju. Ukoliko se odlučite za posjetu ovom čudesnom mjestu, Hierapolis je zajedno sa Pamukkale jedna neodvojiva cjelina, gdje je jedinstven pejzaž drevne kulture i čudesne prirode. Ovaj antički grad izgrađen je u 2. vijeku prije nove ere. Vjeruje se da ga je osnovao jedan od pergamskih kraljeva iz dinastije Atalida. U Hierapolisu se nalaze ostaci hramova, kupatila te ostalih starogrčkih i starorimskih objekata. Ovdje ćete također naći objekte iz ranog kršćanskog perioda, zbog čega je ovaj prostor, kao i toplice Pamukkale, 1988. godine proglašen kao UNESCO-va svjetska baština. Pored muzeja u kojem se nalaze iskopine starog Hierapolisa, nalazi se i velika bazilika iz 6. vijeka, Apolonov hram i dobro očuvan amfiteatar. Na samom ulazu ili pak izlazu iz grada nalazi se i najveća nekropola na teritoriju Turske. Nekropola Hierapolisa smatra se jednom od najvećih i najočuvanijih antičkih grobalja u Turskoj. Šetajući putem ka zapadnom izlazu iz kompleksa vidjet ćete preko 1200 grobnica, sarkofage, kućice koje podsjećaju na male hramove. Tu su i kružni tumulusi sazidani od krečnjačkog kamena. Na groblju su u antičkom periodu sahranjivani ne samo stanovnici grada, već i posjetioci, bolesnici koji su dolazili u banjsko lječilište u potrazi za ozdravljenje. Ako se odlučite za zapadni ulaz u ovaj kompleks, put koji je dužine 2 km vodi vas do toplica Pamukkale. U prevodu pamučna tvrđava. Sastoji se iz kaskadno poređanih terasa sa bazenima kalcijum bikarbonata, nastalih prilikom aktivnosti podzemnih vulkana prije oko 15.000 godina. Ovi bijeli bazeni sa zamućenom vodom, po čijim plićacima možete gaziti kao po pudingu u prahu, nastali su zbog hemijske reakcije koja je brdo pretvorila u prepoznatljivu bijelu površinu. Turska je veoma bogata mineralnim izvorima i rudom. Samo u ovom okrugu Denizlija, u kojem se nalazi i Pamukkale, postoji 17 izvora termalnih voda, čija temperatura na izvoru varira od 37 pa čak i do 100 stepeni Celzijusa. Vjeruje se da ova voda pomaže u liječenju očnih i kožnih bolesti te snižavanju krvnog pritiska.
U posebno ograđenom i zelenilom oplemenjenom prostoru nalazi se bazen za koji se tvrdi da je svojevremeno i u vijeku prije naše ere lično egipatska kraljica Kleopatra naredila da se za nju sazida. Ušavši u bazen, moći ćete da plivate i uživate najviše 2 sata, jer je toliko dozvoljeno. Razlog ovom ograničenju su visoke ljetne temperature koje će vam brčkanje u Kleopatrinom bazenu izdaleka učiniti izuzetno primamljivim, ali budite na oprezu, jer banjska voda je često toplija od temperature vazduha i iznosi 35 do 37 stepeni. Najveću čar kupanja predstavlja činjenica da boraveći u bazenu sve vrijeme plivate između srušenih antičkih stubova i njihovih kapitela, kojima je nekada bio okružen sam bazen, a koji su se nakon mnogo vremena našli u vodi. Sad malo što rekli ovi hedonisti životne filozofije. Kako izgleda iz moje perspektive. Evo, Raja se kupa tu ispod mene. Evo naše ekipe u antičkom bazenu, takozvanom Kleopatrinom bazenu. Da im samo hoće li me primijetiti. Mjesec je maj, a ova vrsta filozofije izgleda ovako. Šta znači? Znači, ako si na ovakvom putovanju, kao sad trenutno ja, putovanje od 5 noćenja, pa na nekim od lokacija nisi baš zadovoljan lokacijom ili si jednostavno umoran, sjeti. Evo ovdje konkretan primjer. Nećeš da uđeš u grad Hierapolis, ne zanima te historija, ne zanima te arhitektura, nije problem. Ne ide ti se na travertene, na Pamukalama, u one bazenčiće, nemaš potrebe za termalnom vodom, nije problem. Sjedeš i samo to sve posmatraš iz nekog svog ugla. Naručiš kaficu i što ono rekli, pustiš mozak na pašu. U ovom mom slučaju sad sam upravo izašao iz Hierapolisa. Vodim jednu grupu, tamo smo imali čas historije. Ljudi su fascinirani, upijaju bukvalno svaku informaciju. Nakon toga na Pamukale neću sad, ali sam odlučio vratiti se, hotelu se spustiti kroz one bazene, autobus, eventualno sa ljudima koji ne mogu, starijima i onima koji su umorni, je već otišao. Ja ću nakon kahve, nakon ovog odmora, lagano, bos, niz bazene do hotela. I to je to, znači, ne moraš ovo što ti se nudi da obiđeš, to jeste što ti se savjetuje da obiđeš, uvijek su to krucijalne stvari u mjestima, u gradovima koja se posjećuju. Ako nisi zainteresovan, ne moraš, niko te ne tjera. Ali nemoj kvariti nikom drugom ugođaj. Nemoj govoriti da nije zanimljivo, nemoj govoriti da je dosadno. Nemoj naglas govoriti da tebe ne interesuje, nego se jednostavno javiš grupi i kažeš da odstupaš, da ideš svojim putem i to je to. Ova ekipa što je trenutno s nama jako fina.
bukvalno svi hoće sve. Osim naravno onih najstarijih koji ne mogu, što je opravdano. Ja sam sad sa bočne strane bazena, gledam svu ovu raju ispred. Sve ih ovo fascinira. Ovaj lokalitet je, ja kažem, dijelimo ga na dva kompleksa, na onaj koji je stvorila Božja ruka, metaforično, i na onaj drugi koji je izgradila ljudska. Pamukale Božja, Hierapolis ljudska. I koja god strana da kod posjetitelja preteže, bilo da je arhitektura, historija, bilo da je priroda, kad završiš, onda se izdvojiš na jednu ovakvu tačku. Još bolja tačka je neka visočija, odakle sve možeš lijepo da vidiš. I onda sabiraš utiske. A šta ćeš sabrat ako nisi obišao, vidio, dotaknuo? Nema šta sabrat. U tom slučaju sabiraš se sam sa sobom. Malo ošutiš. Još bolje bi bilo, evo, u ovoj mojoj sad poziciji da nema graje ljudi, ali eto, sjeo sam ovdje, najbliža mi je bila. Nadam se da čujete i vi ovaj cvrkut ptica. Vrijeme je zaista super. Pala neka kiša pa digla sparinu. Za onako kako sam mislio da će biti, idealno je. Nisam mislio ništa posebno pametovati, nego jednostavno potaknulo me ovo sa ovom našom grupom od malo prije, gdje bukvalno sve što sam savjetovao da urade, tako su i postupili. Uđite u grad, obiđite grad, Hierapolis, pa bazen. Nakon toga spuštajte se hotelu polako iz bazena i ostanite u tim bazenima koliko hoćete. Uživajte i posjetite Pamukale, Hierapolis, posjetite ovaj jedinstveni lokalitet koji zaista oduzima dah. Ovo je odmor za oči, svakako sama termalna voda, lijek za tijelo, a sve skupa zajedno i duševna hrana. Budite mi dobri i zdravi, najljepši pozdravi iz Turske. Ostanite na kanalu Balkan Express TV i kliknite jedan subscribe. Hvala vam na gledanju. Balkan Express, domaća turistička agencija koja se nalazi u srcu Istanbula. Uz lokalne turističke vodiče nudimo vam također rezervacije najboljih istanbulskih hotela, VIP transfere, zdravstvenu njegu, lične vozače i mnogo više. Sve na jednom mjestu. Rezervišite svoj odmor ili putovanje sa nama i osvojite Istanbul. Balkan Express. Istanbul vas čeka.